Young people, including entrepreneurs, can find opportunities regardless of traditional institutions. The 24-hour economy model will also bolster job creation for the young people, stimulate local industry, and attract foreign investments, and allow us to build resilient communities and a sustainable future. This vision extends beyond mere economic transactions, symbolizes empowerment, the empowerment of every Ghanaian to contribute to our national progress. My fellow citizens, this vision will allow us to embrace diversity, to cater to varied lifestyles and preferences, and foster a culture of inclusion, ensure that every citizen can enjoy the fruits of his hard work. Excellency, now the oath of the Vice President. I, Professor Nana Okoko Ajiman, having been elected to the office of Vice President of the Republic of Ghana, to the office of Vice President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful, and true to the Republic of Ghana, that I will at all times preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana, and to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana, and suffer the penalty for it. So help me God. Congratulations, Madam Vice President. As we stand at this momentous crossroads in our nation's history, I am honored and humbled to accept the mantle of the President of the Republic of Ghana. Today we celebrate a new administration and herald an unprecedented era of opportunity and transformation. With Nana Jane Okoko-Agyeman by my side, we are poised to embark on a journey of progress and inclusivity, united in our vision for a more prosperous Ghana. This day is particularly special for us and for every Ghanaian who dreams of a society where barriers are shattered and ambitions are realized. With the inauguration of Ghana's first female vice president, we have turned a significant page in our history. My warmest wishes to His Excellency, the former Vice President, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. It was a grueling campaign, and we gave it our all. John Dramani Mahama, wakotia Chief Justice, Tokono, Chief Justice Tokono, Sansoso, Ena, you're trying to say, say, Papa, Waba Tenase. Eti Akoma, Wabtraso as a year, the president, I say, Wakoja Kunyano, kama pa, Sami, what transfer say as a year president of the republic. Eti Yeguso at the live coverage, at the free a year, Independence Square, at the Bremo, Independence Square, the Bremo, some media, His Excellency John Dramani Mahama, Wajina Kunya, Natari the Efe.
na hofama no ekoyie pa en waje ni kiki black na migidi yesa sam media ensem bebre en ekoso na adwenim se na edien na nyame ayami mabedi eye assemblyman me se hwe baabi a wo bia no ho nyagidie baabi a wo bia de bia wo ye bia no nyamugidie me kai se nana John Dramani Mahama bedru na ohwe na hofama no a washa atare fitaa na kente no yedi bia ye che edi ama no na yedi bi so design kama pa efe na fe na no pokwa agima so wo share enentoma no menka se eye kokko but meka se eye deep wine na ono so eye Jerry Kells mame why Jerry Kells kama pa Jerry Kells we say mame eye Jerry Kells na eye straight no so eye kente some media His Excellent John Dramani Mahama wakochia eye Chief Justice eye tokono Chief Justice tokono so na eye ahaye twani pusein se papa waba tenase eti akonwa wabtena so as eye the president no voice in it and this is how we start our day. Yemo bibia akwaba. Yemo bibia ache. Ene eyeda. Onyankopon edi ache ye. Se wa sole wa twumu a. Aye ham. What the radio said here? Me say ene se techemada bodwem emoje di hu afusane a ka hu se eye divine selection enra wonim nipa dodo a around 9 o'clock around 10 p.m. Unu omunyina koda ya Adopai at 5:51 a.m. Wednesday morning. Omo an sorry. Said you were sorry no. You're sorry ya kra no mpo. Ebi a make say what the yariye bi ne sorry ye. Musa no monkafra. We'll be sorry ye will be near MBA. Na me kai say mrebi Yesu na suafo ne nam koya ko hia ni frani bi na suafo mu ba ko busa no was rabbi na we eye hwan na ye bone eye neja anane na so bi anya bone na mmom se ne be ye nyankopan mu nyam be da di ntira you sorry no pen ho jojo no de ye nim baby free wonnim baby free nyankopon pe na enim na so nyina mu no de ka ne se enema sade nyankopon o ma ne mpare ye ade ye busa ukwada anopa January bosome ne da toso nwotwe ene efinare koi kosi sa afede be kwa wieye na ye be si afifufuro mu no enkwane ahoden nyansa fro soro hene ye busa sika so ka ho eno so ye very very important na sene da ye no wubenya akonwa no abam me se dia ade a woye nyina ne se wo bede nyankopon ase wate bra ne bede nyankopon ase baka se wo sorry ya wo twi wo mu pagya ansa kosoro ede kwachi twi wo mu 360 enye obi na nya ne se yo sam no obi kam
Samri obi kem DJ Tule ya fa number ni gusuru ho mame Samri obi kem Samri ya free ambulance Samri ya di obi ekomochiri enu anajo obi anu den Samri akatum Samri mpokura me no kasai obi aposifo eja ne prochi befa no oni aban nyansem Samri obi si wo tu kwan afri one baby akọ baby wankoduru Samri enra wo bi didi se kasa hia no kasa no kra ye hwehwe wo nipadua no kra ye hu enso kasa hia no amane a wo komu no Samri 0322498035 0243114497 ade a wo ye nyina ne se wo bana de aseda ama ososoro hene faseda ma ososoro hene na obi nya waye hello yes sir good morning waseda ne say amen good morning hello good morning waseda ne say Mm. 1937 and 2 hojo hello waseda ne say hello blessing yey wa je fe ma bi mi ka pe kwa mo lẹ́yìn waseda ne say ye benyamia se abia tu ye you can for say ye ni mabusia ye ni kuro ye ni man ye ni la ye ka bi benyamia se question so kwa But you have been able to be serious after that, and I'm me that's waseda ne say. Say you guys could just be a shackle. Bosiako waseda ne say. I need them to the mercy. You are never going to so there's another patching. Two couple of days, but I'm coming. Amen. Minya waseda ne say. Hello. Fen komesa ye ho da. Ojo pese free he. Hey. Yankwa waseda ne say. Ata, me no je na. Ko me no ya. Abula je ti aso. Ah. Kuri ko ni ko. Allah ho so ni ko ni ya. Dabida. Mo wa bi ya. Adom. Kabla ti ko na ko ya. Mo wa ni bi ya. Mo mo ba bi. Onu na o se de ma no. Ono se de ma no. Ono ho ni ti ti nke. Bo ni ya nti, to ko ni ya nti. Obi ya so na so ni bi ko bi ya. Ebi ka ni ni no. Ko na ni no. E mo ba ni na ya ni ti bi ya. Ni de ko ko se de na bi ya no. Ya ni bi ya ni. Ebi ya ni ti ni ni. Amen. Yo. Minya waseda ne say. Yay. Good morning. Afem komesa ye ho. The first is that we see the agriculture guys. That we do go point CP. Sa pepe. And Santa. Obida. If 2024 na ko point so sa my son you so tia se after dinner you bob koso a say dia yi manya gopo sa pepe the ko point e na so na so ama joma ama sorry aye kama na be dia eti na ko point ma ko mai sem edi ko na ni ya mi sira mu ni amen minya waseda ne say no hey ye ba Kristo na ko pon ase amen so ahe bi fi bi esi be ma pon so na se dia ke o ahe bo na so mi
ya bana se da ya de dia o so so na ti ya when you talk about free distribution de so ani mu amu wo mo ni na ya ko ton kai ho aso free krofa amen oso betimi aba ele banjo au bele show ele banjo 03224980350243114497 why go hello Abijago. Afin ko mesaya ho waseda ne sei. Ene do ama mani agene. Da de Yankopon ya de ne ka o. Hey. Eji ye ve ma lo mai ko na because of ko fa ni ya bolza. Ya go tanu so fe. We dia me ya da de. Ya de ne ka o. Hey. Eji won pe bi bien nche eja. Eja. Yàrá tún ká mọ̀ ẹ̀rọ wa mú sí di mú yìí náà. Ẹ̀dá sí bíbí abẹ́ fine. Samuel Abena de papa bi waba. Ní kúnlẹ̀ jẹ́ àná ama n'aba. Sisi àná ahomakye náà nyɛ asam ketewa koraa. Nyame adum abɛduru asomdwe mu. Wɔte apɔ. Ɛtumi anante kama. Ni kunu no ɔntaa ni ha o. Ti ɔba saa no ana baabi awu. Ni adwuma na aka mu nyinaa no wayi ni nyinaa pɛpɛɛpɛ. No nti na ɔwɔ ano. Nonsia abɔ. Abena de pa ɛde nonsia kase ɛbɔ no ɛba. Na nyame yɛ adom a na se wo wia yɛbɛkɔ akɔfa ɛyɛ weather update ɛdu tieku pepe beba no the sports naba afini atia sim na wonim sɛ nyame amfa fie a ɛnkanea no yɛnya bia na ɛsɛ nyame ɛsiane sɛ me ne wo kasa yi ɛnɛ emergency meeting ɛkɔ so ɛwɔ ɔmampani asoɛyɛ ne nyinaa yɛnkanea asɛm na me de update nyinaa bɛbrɛ wo wɔ mmerɛ a Abena de pa awie ɛyɛ nonsia kase bɔ no Akoma ediwochi nson echiri ponkno kasa fidie na no pay wasungusu awutie bi na amaka cho se aya no hwehwe yembi ewo radio boss radio garden yensemi ebi edi ehim ewo hono mu a wode wani kire mu a yade so benya bi etie sanso na information centers bi adam roma womo na boy yempama yene no edu akire na womo biebie mu mpotemo na communities ahuduo mu adehye wo ho nso nya yensem ni bi ete na Facebook no so wodom ya no payi a na wa be shode e wo Facebook no so aya no like na wa share na wo de comment ne so abia ho na bibia aye kama share ne nso se meet no be se aduonu na anopaye de ensem no e ba be so mudum ye nu ba beti enka sanso na numre no nsia ye sanso etuamu ene eye wukuada bosumi edikan e wo afi mu ne da etoso enwoche na yesiemu enwo hanuma ye de nsem no mu nkyeremu ba bedi muntu a Abena de pa ye medini ayafra me mabra ne yenku yanim ensem hodo no pa ye de besom no de adi mu akotene ene se
sa enu da na enkramantam mu anyasem ketwa na nipa pe nie inauguration service no brofo no boy sa nipa kusum enkramantam ko hyade ehwe se wo wura John Dramani Mahama oni ni tuapam yade wo mu besisi nkonya so na wo mu aso akofna mu ehwan no na anyasem ketwa wo enkramantam ho emu nsem bi anopai yade beba bedi mu nto asanso na rahusem mu wodi wani kire mu ewo tepa ene ne potamu a wo mu kyerese maame bi a wonya mfinhia no beye se aduanan enwoche woni ne kunu ene ne ma ene tewo kyerese chokra no wo botuku de ama abuhia no edi de wo mu te ya ne se dima ya na dima kum enso to aso etu akasa mi kasai maame no etina nanom ewo ensiedo ensem no bi eka we hu kituwa bi ene mapone ho ede akere mi twa me ho meba mede mu nkire mu ebesom mu afei osimu yentisimu na yemfa ensem no munkyeremu emfa ensum migini se Facebook no so woba so dada enti yakuyanim ne yakenkan ensem no ade amao nana eyememene ndabi December bosume ne da etoso nson eno oman Ghana kwoto santene eyi achia biaw kwoto aba edi yi mampani a wosusu se efie bese nan ya eda yanim no sa mampanyine no ene betumi aka oman Ghana deche edi aba bepiemu ewo boshe asase so na sedi oman Ghana amamra esitie no yetu oba no ewiya ne bosume pepepe so etwa se kusuma mamre etumi ekoso na mampani a yeyi no wone na pamfo ye kan vice eka ho ministers nso wo mo ka ebe ye adwuma ni bi nso ka ho na chese wo mo yakwa yi wo mo akire soronko ede akire wiase amansani na dase safo yi na wo man Ghana ato wo mo so aba eyi wo mo se emfie bese na ya na se emfie bi edi anim no wo mo emedi yeso se akanifo nti na bosome no ehon ye na chese 7th January no etimi so enra bna adwumadie no timi ko so ewo enkramantem na abusia na eye pani be hyade ewo enkran ho sanse enyasem ketwa nipa mpepia koma enintini ni atwotwo wuro eni na etimi ko bodo mpem ewo Black Star Square honomu a na inauguration no etumi ekoso na se de medi kan eka ye na mama mu mpanifo bi nso etimi edwo mani ekire mu ewo honomu a party ekitaifo eka ho na enra nipa ekusumu ewo Black Star Square honum no nyasem ketwa Facebook no so ye de sa videos ni bi ato honomu a wanya bi ankose metehai na wo shebi wo Facebook so anase wo shebi TV so tie bi ewo radio so a ehu videos ene ede agu ye Facebook page ni so anopai wo ba Akoma 87.9 FM ya de so betimi ahwebie na abusuan hya ne so se abato no ekwa wieye na chese mampani enra ye de no esi edwaso ema no wo de si ensanie nya wonya 56.6% ena afa ne contender wone no epre ya no bemben no enso enya 41.6% metre Dr. Bawomia said you no so ehun sam etumi ekoye eno no na enya sam keto said de medi kan ekoye ekaye no enipa hodo a wotonsa edefre wo mo na wo mo de o mani monyam timi betai ekire alatafoi etimi ebabi woni e wabrochimemu so etimi de o mani monyam ebeta echa na enya sam keto na wo hye John Dramani Mahama Ghana bakosem no wabrapa de mu adene sansa 2016 no Ghana for the shenani na 2020 nso ye ni hui na okope ne ba bi etena ye nti na chese afi etwa mu de ke ne ke na etwa se wo ba anesa na Ghana for nso enya ne mugidi a wo mo eto aba ne bio ede ema no na se de kusuma mamre esitie no se ekoba ne se ye
you know akyerɛ sana e won sembia etwa so okeka wonu ankasa ejetum se dwumadia ye de eso ne nsane sabi enya nkora ho adwuma ene oba abaye na wojetum che prekope si wonu omanyi ebetena yie eniema ehyian ye wokrom ha no obehye na wode bibia atototo na akwemu na afei womanyi so ye ho etimi ahane yen enti de kan ye fra bibi oath of allegiance anu betumi edikan aka na chese ma metuku no we chief justice wano eka na owura John Dramani Mahama aka edi na chinyo no nko ne vice nso etimi efa sanhyehyeye no mu bia enra na enye asamketua na o mese ye wanya bia ntie sade ensem no esiko ye no wanya bi entie emfidia Akoma we got you enti anopai sade wo mo esi soa na otu no eni na mu no Professor Nana Jane ena edi kan ekenkan ne dia ne nsem a ma metuku no eka no aka edi na chi no ebi ena ekoso no be hye bi e wo Facebook no so na afei ensem no se de osikenkan ye no eno so enie. Excellency, now the oath of the Vice President. I, Professor Nana Jane Okoku-Agyemang, having been elected to the office of Vice President of the Republic of Ghana, to the office of Vice President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful. That I will be faithful and true to the Republic of Ghana, to the Republic of Ghana, that I will at all times preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana, the Constitution of the Republic of Ghana, and I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana, and to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana, and suffer the penalty for it. So help me God. Congratulations, Madam Vice President. Enti, congratulations, Madam Vice President. Thank you. Ehono ena ye point no. Where dia wonu ankasa ena akantamadi nsie. Se dwumadia Ghana for edition nsa no se kobo ne se eduru mrabi na eniema ekwa chewa ehu sunsuanso no Aisha so fanyam nam kan ye wonu ankasa ena agya tum kama sa no na enu achi ena president elect nei dia betumi akasa Ghana mampanyini preko pesansa enra ehu amamre ni nada waya wasensan krata agya tum se dwumadia no obetumi edi ono so edia wakekan ye no ebi enie. Of allegiance. I John Dramani Mahama, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance. To the Republic of Ghana. To the Republic of Ghana. As by law established. That I will uphold. And that I will uphold. The sovereignty. And integrity. Of Ghana. And that I will preserve. Protect. And defend. The Constitution. Of the Republic of Ghana. So help me God. It's a oath of allegiance. His Excellency John Dramani Mahama. Ayadese Wodiakugu. Aka oath of office. Presidential oath.
I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear that I will be faithful and true to the Republic of Ghana, that I will at all times preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and that I dedicate myself to the service and well-being of the people of the Republic of Ghana, and to do right to all manner of persons. I further solemnly swear that should I at any time break this oath of office, I shall submit myself to the laws of the Republic of Ghana, and suffer the penalty